Туғандар, ассаламу алейкум. Құдайым бұйырып, мен бүгін туғандар. 1 май айылындамын, Базарқорған районы шаарына қарашты 1 май айылындамын туғандар. Шул жерде, шул айылдамын туғандар, мен былтыр бір видео тарттым эле, 83-төр бір атасы жоқ бір үй бүлөгө там салып, анан ошол үйдүн ачылышына келдим эле мен туғандар. Быйыл 1 жыл өтүп, Кудай буйрса, мына 84-төрдүн ушундай бир жакшы бир кылган ишине ушул үй бүлөгө бир жакшы чакан там салып берген экен. Ошол тамдын ачылышы болуп аткан тугандарымда. Бул Кенжебай укабыздын баласына мына ошо достору ошо жардам катарында кылып ушу үйдү бүтүрүп берип атат. Бүтүрүп мына бүгүн ачылышы болуп атат. Ушул үй куттуу баяндуу үйлөрдөн болсун. Ушул жерде өнүп өсүп, балалуу чакалуу болуп, чоңое берсин, балдар чакасын убайын көрүп. Ушу балдар ушуга куруп берген ушу досторуна бардыгына үй бүлөсүнө ынтымак, ден соолук, ушу бала чакасын убайын көрсүн, тынч аман ушу ойноп күлүп жүрүшсүн, дени картылар таза болсун ушу балдардын. Рахмат балдар ушунчалык кылып, мына досуңарды сыйлап, ушу үйлөрдү бүтүрүп бергениңерге. Амин. Ушу кылган ишиңерге ийгилик, бардыгыңарга ден соолук, ойноп күлүп ушу бала чакаңардын убайын көрүп жүрөлү. Тынч аман болгула. Аллаху акбар. Рахмат балдар. Сөздү Айыштабызга берели. Айышта сиз сүйлөп коесуз. Аны кармап, жактарып сүйлөй бересиз. Ассаламу алейкум, аға туғандар. Тынчсыңызбы? Şu кумардын тамы, мынау жакшынакай ел достору, өзүн достору, елдер болуп, мындай кылып, жакшынакай тамды салып, şu отургузганда чоң бизге şu балдардын атынан рахмат айтамын. Алла өзү колдосун. Şu Кенжебайдагы ден соолуктар чын болуп, балдардын жүздөрү ачык болсун, ден соолугу чын болсун, кумардын ден соолугу чын болуп, балдар менен жакшы ийгиликтерге жетсин. Şu tilekteşmiz barыбыз. Рахмат ушунчалыгына. Аллах бар. Балдар 84-жылкы балдар былтыр областтан келген молдорор айттыра. Атаңарга аш берсеңер 1 жылда тиет. Силердин кылган эксандарыңа 100 жылга чейин тиет деп. Ушу ден соолугуңар чың болсун. Бала чакаңар менен, тууган урууңар менен ден соолугуңар чың болуп, дайыма тойлордо жакшылык күндөрдө кызмат кылып, ойноп күлүп жүрө эле, бактылуу болгула. Кудайдан эмне тилесеңер тилегиңерди берсин, ден соолугуңарды берсин. Кенжебай дагы ушу жакшынакай болуп, ушул үйдө тойлорду кылып, неберелерди чыгарсын. Дайым бактылуу болгула балдар. Амин. Ayıştasa. Assalamu alaikum cemaat. Uşul uylar kutlu bayandı olsun. Önü ösegesin kumar begen. Koşkonымен koşagarsın. Jakşınakay gelinçeklerden nasip kılsın. Şu tamdı sal bergen dostlarına, bardığına Allah Taalam ömür versin, den soğuk versin, jakşılıktan nasip kılsın. Yerli yurtubuz menen barımız tınç bolaylık. Kенжебай менен артык аяшымам şu bala çakanın sıyırmatın görüp bakıygan bay bir çoğup jüre versin. Amin. Allahu akbar. Ama taynesi menen Ene kандай sene? Jakşıbı? Jakşı. Den soğuklarınız jakşıbı? Kançaga çıktınız bu? Men be? He. Men 90'ga barıp kaldım. 90'ga jakındap kaldınız ha? Kudayım ömrünüzü versin. Kudayım ömrünüzü versin. Şunday mınaga kumardan tam salttır, mına teňtüşleri, ortaklarına ayaşları, rahmat şularga. Şunday tam salıp, şunday toylarda kılıp atat. Şular ömrü uzak bolsun, bala çakası tınç bolsun. Şu baldarın ömrü uzak bolsun. Daim şunday toylarga jetsin. Kim toylar kılsa, çoğu varıp, çoğu gelip, sizin bizim menen oynap жүрсүn. Aytkanız gelsin. Sizin yaşınıza ne değil ne? Baptır. Kumar akam apası mı ben? Bulcak apası, bulcak taynesi. Karman süresi işte. Şu menin ayaş uldarıma rahmat. Şu balama tam sal berdi. Toylarga toyulasın. Bol, ilavam. Jakşılık bolot, ilavam. Bari jakşı. Şu eldirge de rahmat. Komşularga da rahmat. Şu tapkan taşıgan berekesin bersin.
Şu bizi sıylasın, Kudayım bunları da sıylasın. Toylarda жүрсün, şu жақсы günlerde жүрsün. Allah razı olsun. Ayaşullarıma rahmat. Kam bolmog'lar. Ol, ilava işte. Bari жақсы болады, жақсылық болып жатады. Rahmat, siz dostlarıma бар екен. Tam salып berdi bana. Allah razı olsun. Moskvadagilarga ham rahmat. Şu dostlarım бар екен, tam saldı. Rahmat, Allah razı olsun. Өзүңүздүн жашоо шартыңыз боюнча айтып кетпейсизби кыскача? Onda uyda yaşayıp götüm. Мурда наркы үйдө? Мурда наркыда жашайсыз экен. Ака. Ben o narkotan maçı yaşayıp götüm. Bari жақсы болады, илава да. Сөйлештің жақсы бұл. Айышта өзім бар. Авам сүйлөйбү? Сүйлөйбү? Айыштан сөйлей албайды. Туғандар. Эми анча-мынча. Биягын достору толуктап коет эми туғандар. Айтып дебей түшүнбөй калган жерлерди. Менин атым Жуманазар. Ошо 1-майда биз классташтар сүйлөшүп, ушу кумар досубузга үй салып берели деп сүйлөштүк эле. Кумар досубуздун үй салган шарты жок болчу. Колуна жок болгон байланыштуу классташтар сүйлөшүп, үй салып, жакшы ниет кылып 20 жылдыкка. Досторубуз ынтымакта биригип үй салып бердик. Россияда досторубуз бар. Баарыбыз биригип үй салдык. Кудайга шу үйлөрдө дайыма тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Ошо досторубузга рахмат бардыгына. Баардык досторубуз мээнетин аябастан келип кызмат кылышты. Баардыгы кошкондор менен бактылуу болсун досторубуз. Силерге да рахмат. Хоп. Айтып кетиңиз, суроо берейин. Бул досуңуздун жашоо шарты боюнча бир туугандары канча баласы бар, ата-энесинин абалы, ошо боюнча маалымат берип кетиңизчи. Досумдун шартын көрүп турасыздар. Ооба. Шарты начар. Бир туугандар боюнча толук маалыматым жок экен. Анан кийин бир баласы бар. Келинчеги жок. Бир баласы бар. Şu şartı yok da dostuzun. Ошого биз сүйлөшүп, ушул нерсени уюштурдук. Болду. Мына үйдө жашайт достузчу. Илгери ушул үйдө жашаган. Илгери ушул үйдө жашашкан. Наркыларын ошо бир туугандары тууган уртага салып беришкен экен наркы үйүнчү. Наркы үйдө. Ооба. Биз классташтар мына үйдү салып бердик. Жакшы экен. Эми бияка досуңуз бөлүнүп чыгат да эми бияка. Кудай кааласа эми досубузду эми үйлөндүрүп бияка бөлөбүз да эми. Кудай буйрса. Кудай кааласа, ооба. Болду. Жакшы жеңге тапсак ошол жерден үйбүз. Анан кийин кимде биздин эме уюштуруучу Жора башчы досубуз. Şu dostubуздун көп мээнети бар. Şu досуга да бир-эки сөз берип койсок, а? Болду, ошентип. Ассаламу алейкум жамаат. Мына бүгүн ушу кумар досубуздун ушу үйүн тапшыруу аземинде турабыз. Ушу 1-майда Базаркулан районунун ушу 1-май айылынын ушу 1984-жылы туулган достор. Жарымы Москвада экен, ушу бөтөн жерде жүрөт. Аларга дагы Алла ыраазы болсун. Анан айта кетчү нерсе, былтыр ушу айылдын 1983-жылы туулган дос балдар дагы ушу 5 балалуу үй бүлөгө там салышты, аларга эми Алла ыраазы болсун. Мындан кийинки 1985-жылы туулган балдар, дос балдар дагы ошо өзүнүн бир досуна там салып ачкан экен, аларга эми Алла ыраазы болсун. Şu kumar dosubуздун шартын айылдагылар деле билет баары. Бир баласы бар. Ошо баарына Алла ыраазы болсун. Силер куш келипсиңер. Хоп. Ассаламу алейкум. Урматтуу интернет көрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар. Мына бүгүн 5 февраль ушу Базаркулан районунун 1-май айылынын айылда ушундай бир жакшы бир иш-чаралар ачылуу болуп атат. Былтырда өзүңөр билгениңиздей 83-жылкы акелерибиз аз камсыз болгон үй бүлөлөргө үй салып ушундай бир жакшы бир демилгелерди көтөрүп неме кылды эле. Быйыл мынакей 84-жылкы акелерибиз ушундай бир мүмкүнчүлүгү чектелген акебизге ушундай бир жакшы бир үйлөрдү салып, ушундай бир жакшы ачылыштар болуп атат. Ошондой эле мынакей адамдарга рахмат айта албаган, Аллага дагы рахмат айта албайт дейт, шүгүр айта албайт дейт. Силерге Аллах таала ыраазы болсун. Үй бүлөңөр менен тынч болгула, аман болгула, жакшылыктарда жүз көрүшүп жүрө берели. Силерге дагы Алла ыраазы болсун. Алмаз. Рахмат чоң. Дагы. Жакшы ниет кылып үй баштадык эле, ушу буюрса
Бүгін açılış azemi. Бардық қол сұңған жігіттерге рахмат дейбіз. Үйде тойлар болсын, ақчол тойлар болсын. Кемшілік болса кешіргіле. Бары жақсы. Жақсы жүргіле. Бір сірә көрсек әлі, туғандар. Қайсы бір жерлерде оқшы ағаларым чайхана, кафе, ресторандарда чай ішкелі өткізі олады. 20 жылдығын. Анан Набу ағаларым шундай бір жақшылықты баштап тұр. Şu bir dosuna, мүмкіншілігі шектелген досына. Бияқ, размері қанша үйдің? Бұл комната өзі кухня комната. 3,5-ға 3,20 комната болады бұл. Досуыз бір баласымен жашайды. Бұйырса досуызды үйлеп қойсақ, андан жақшы болады. Болды. Жақы жеңілерден болса тауы өрет көрушілерден. Бұл екінші комнатамыз, бұл ұқтошы комната болады. Бұл тоже 3,5-ға 3,20 комната. Печкесі бар, ысыйт комната, бары жақшы бұйырса. Андан кейін комнатамыз бар, бұл жақта қонақ үйіміз бар. Зал бар, құдай бұйырса? Зал бар. Зал комнатамызда бұйырса бүтті, бар, даяр. Құдай бұйырса, жақшылықтарла бола өрсін. Бұл зал комнатамыз 5-ге 3,20. 5-ге 3,20 комната. Бары бүтті, заман бап бүтті. Құдайым достарымызға Алла разы болсын, жақшылықтар болсын. Айтқаныңыз келсін. Сегет сағада егілік, кіштеріңе егілік. Егілік, ақсақалдар кегіледі. Ақсақалдардың şu ашыл дастарханға келіп отқан жері тартып қояды. Бұйырса жақшылы. Қатырып сыңарды мақтап келіп отқан жері ма? Шөйлерде тойлар бар. Тойларда қызмат қайлы құдай бұйырса. Кегіле, меймандар кегіле. Ақсақалдар кегіле. Қош келіпсіздер. Toylarga 5 toylarga kegile құдай бұйырса бұндан кейін. Мастыра кәріз ғамлем ол қосына. Болды. Берің. Мастыра кәрді келіңіздер. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Allah talam elibizge, jerimizge tinchlik, amaçlik bergen bolsun. Şu uylary qutlu, bayandı uylardan başta Allah'tan nasip olsun. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Bütün alamlara yaratgan Allah taala çeksin maqtal olsun. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve salam ve salavat olmasın. Allah taala şunday merindi, rahimdi, borkar zat eken. Mına şu 84-жылкы балдарга Allah taala razı olsun. Ушинтип айылыбызда, жерибизде, жергиликтүү ушу колунда жок жакыр адамдарга мына ушинтип ар бир поколениядагы балдар үй салып берип, мына жылдан жылга жакшы нерселер болуп келип атат. Эми Алла разы болсун ушу балдардан. Аллах таала ушу балдардын тапкандыктарына баракасын берген болсун, тилеген максаттарын жеткизсин. Ушу үйлөрдө дайыма жакшылыктар болушуна Аллах таала насип кылган болсун. Ушу үйлөрдө тойлор болсун, ушу үйлөрдө бала чага үйлөп, кыз чыгарып, дайыма жакшылык күндөр жүрөштү Аллах таала насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мен Асылбек, ушу айылдын имамы. Bir dua kılın. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Allah talam bardıq şu 84-жылкы балдардын Аллах таала ömrüne bereket bergen bolsun. Koşkanı men koşa qarsın, tilegen maksatlarına jetkizgen bolsun. Ömürlerini uzun kılsın. Allah taala daima şu jakşılık işlerge hizmet kılıp жүрөштүк Аллах тааланын бардыгыбызга насип кылган болсун. Ушу үйдү салып берген үйдүн эгеси кимдин аты? Kumarında Allah taala den soğluğun çın, ömrün uzun, bala çakası menen tınç aman жүрүштүк Аллах таала насип кылган болсун. Elibizge, jerimizge ынтымакчылык, барчылык, тоңчулук, ынтымакчылык берсин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Allahu akbar. Var mı dağı? Söyle bakalım aksakallardan var mı? Aloş var. Ayıştalardan. Ayıştalardan söyle. Balalar şöyle. Hurmatly tuğanlar, bugünkü ele kuş gelsinler. Şunçalık şu uyda kutlu bayandı, jakşı uylardan basın. Şu uydan Gencebay kız alıp kız çıkarsın. Jakşı kutlu bayandı uylardan basın. Rahmat dostlarına. Şunçalık emler yardım bergenlerge. Abdurrahim. Şu bu yılkı жылдар şu 84-жылкы бүткен балдар şuntip mına dosuna, mına jakşınaka uydu salıp berdi. Şu uylerde toylar bolsun.
uğul toy, kız toy degendey şu toy çıgarıp şu jakşılıktуу күндөр bolsun. Jana men şunu aytıp ketetilim, kийинки поколенияда балдар дагы эстафета катары. Şunday jakşı oşo jakşı jörölgө bolup şunday үйлөрдү салып бере берсин. Şunday 84-жылкы балдарга дагы ошондой өмүрлөрүнө ден соолук, үй бүлөсүнө чексиз бакыт, тынччылык болушун каалайм. О, сайрага иштемей туруп койду, бир сүйлөп койсун. Мугалим. 84-жылкы балдар классташына үй салып мына киргизип атат. Жакшы самаалык бул элибиздеги эң жакшы. Ушундай жардам берүү өзүнүн тең туштарына, досторуна. Ушул үй куттуу баяндуу жакшы үйлөрдөн болсун. Ушул үйдө кумар семьясы менен өнүп өссүн, бала чакасы көп болсун. Жакшынакай ушул жерде жана айткан мен сөздөргө кошулам. Кыз чыгарсын, уул үйлөсүн, жакшы үйлөрдөн болсун. Ушул балдар да өнүп өссүн өздөрү менен. 84-жылкы балдар. Бул жакшы самаалык, мындан кийинки муундар дагы ушундай жардамдарды бере беришсин да. Ассаламу алейкум. Күмөнде ошолорго да берем болсун. Аллахтын эмри менен ушу 84-жылкы балдар ушу достор биригип ушу биздин ушулубузга ниет кылып үй салып беребиз деп ниет кылышкан экен. Мына үйлөрдү бүтүрүп бүгүн открытиясы болуп атат. Ушул үйдөн кыз чыгарсын, уул үйлөсүн, кенже айдосубуз дагы бала чакасы менен ушул жерден келиндүү болсун. Мындан кийинки поколениялерге дагы бул неме болуп калсын, совет болуп калсын. Анан мына талаа түздө жүргөн балдарга чоң рахмат. Силердин өтө бар күчүңөр менен болгон неме менен үйлөр да бүтүп, мына Кудайга шүгүр бүгүн открытие болуп атат. Эң бир жакшы үйлөрдөн болду. Мына көрүп атсаңар керек барыңарды, көрсөтүп коюмда неме болду. Баары бир жетилет. Жакшы ниеттер менен ушу балдар өнүп өсүп кетсин. Досторуна чоң рахмат. Тугандар, үйдүн арт жагынан дагы көрсөтөйүн сиздерге. Анан мен дагы бир жерге кызматка чакырылдым эле, бир аз эртерээк кеттим тугандар. Бул жерде ачылыш эң болот. Бул жерде ачылыш дагы 1 сааттан кийин башталат тугандар. Мына Кудай буйрса, бияка аксакалдар сүйлөгөнү микрофон келди атат. Кызматтагыларды да кичине тартып кетейин тугандар. Кызматтагыларды биякта ушул эл жұрт колу кошуна шоруп чачып аткан бала. Чайлар кайнап атат биякта Кудай каласа. Бол, жеңелер кызматта биякта мына шорполор кайнап атат. Ооба. Бөкөлчүбүзбү? Биякта бөкөлдөр бар мына Кудай каласа. Ар рахмат, тынч болгула. Аштар пышалат Кудай буйрса. Elhamdülillah Rabbil alamin ve ala kuvvetel muttaqin. Esselatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve aleyhi ashabihi ecmaîn amma ba'd. Allah Teala Müslüman Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun ki ona 84. yılkı baldar bir şu kolunda çok adamlarga uy salып berip atat. Şuların ömür sıklarına bereket versin. Allah Teala'nın yaxşılıklarına hidayet edip türlü balalardan afatlardan saktap şuların işlerine rivaç bergen olsun. Taplarına bereket vergen olsun. Ne tilek kılgın olsa tileklerini berip Allah Teala'nın doğru canlarına açıp koyasın. Buna şul neyse 84, 83, 84, 82, 81'ler birden üç al beri olacak. Her biri birden üç al beri olacak. 85'lerde başlamadıktır. Oşa da ayttık. Oşanın 85'ler bu yıl sal beret. Bunlardan aldı. Şunun hemen alat. 85'ler daha bir kolunda çok bir balağa üç al beri olacak. Şuların da ömür sıklarına bereket versin. Allah Teala'nın yaxşılıklarına hidayet edip ıntımakçılık bergen. Özge şütügülgün. Şuların tapkanlarına bereket vergin Allah Teala. Kazıma gel, sizler. Kazıma gel. Mana hazır özünüz Maksimaka жақсы айтып өттіңіз да. 83, 84. Өзі мұны өзіңіз баштаған. Siz қанша жылғы 81. 81 боласыз. Али Жаныштың баласына үй салып беруге өте чоң сіздің салымыңыз менен болған ошол. Ушундан уланып мына баягы жылы мына немеде Арслан экенин баласына 83'ler салды. Былтыр.
84'tör buna bugün bunanda gündün açığın qaraqıla bunanda şu yıldan yılga bizden baldar, bizden birinci mayının baldarı, yeli şunçalı ıntımaqçılığa gelip adat. Şu dağı bizden yaşlardın geleceği gen, ömürleri uzun bolsun, ıntımaqçılığı bundan arta versin. Şunday bir mına 84. yılı okuyacağım bütken 84. yıl törölgen 84. yılki baldarga Kuday Teala şu işlerinde iyilik versin. Yübilösmen tınç bolsun. Başka şoğun yübilöleri menen juayları menen karmaşkan kolu tüvelik bolsun. Ömürleri uzun bolsun. Şunday mana gencenin balasına gencege saldı diyece balasına. Kumarga salıp berdim. Kumar şu baldardı sıylap jakşına kaybolup жүрüşke sana da Kudayım şu lüydön bala çakan menen aman boluşka Kudayım nasip etsin. Rahmat baldar sizlerge. Ben daha bir dua vereyim ha Maksımaka. Emin şu bizden yeli jurtubuzga, şu elimizge şunday bir jakşı baldardı bergen Kuday Teala'ga 1000 marta ul kızlardı bergen Kuday Teala'ma 1000 marta razılık bildiriyor menen şu 84. yılki baldardın ata-enelerine, apalarına, atalarına, ağa inilerine biz şu 84. yılki kızlarımız alыс жуукта жүрüp şunday salım oşkan kızlarımız dağı bargan жеринен baktap şu lüyde jakşınakay üble oluşuna Allah nasip eylesin. Aystalarınızga da. Azdan yine olsun söyleyeyim. Gayle. Mana men dağı şu aksakaldardın sözüne koşulamın. Mesela mana Moldovuz Acaka söyledi, andan keyin mana Azim akam söyledi. Şu yaşlardan bu yerde Azim aka ıntımaqçılığı da bu. Şu ıntımақ şunday ıntımақ sonra hiç vaqtda ketpesin baldar. Har daim şu bir jеңден kol çıkar, bir jakadan baş çıkar. Şunday ıntımaqçı bolsaňar, bardyk işlerde, bardyk jakşı kılıp jaylay beresiňer ulum. Sizlerge dençoqluk bersin, koşqarıň men koşaqary kıla. Ömrüňer uzun bolsun, geleceğiňer geň bolsun. Kim qaýerda işlebesin, işleriňer ýigit bolup jüre bergile baldar. O. Azim aka. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kim kolunda çok, cesir, jetim baldarga yardım bergen bolsa, benim menen şunday iki barmaktay bolup birge bolat cennette dedi. Şu cennette birge oluşuna nasip aylagan bolsun şu baldarga. Amin. Allah Teala yaxşılıklarını hediye etken bolsun. Allah. Sultan dağı bir nerse mına toy tamaşalar bolup da bizde. Burada şu konak bakkanga ham adam çıkpay bir neme bolçul. Hazır klastaşlar şu bir klastaşlar bağıp şunday bir ıntımaqçılıktın bolgonu jakşı şu. Kuday Teala da aytadigan Maksim aka. Qaysil jerde ıntımaq bolgon bolsa, oşol jerge baraka payız beremin de. Oşo bizdin yeli jurtubuzda azı 1 mayda şunçalı men oturup Sultan Mahmut suyunamin. Şu baldarın ıntımaq bolgonuna şunday bir jakşılık Kudayım nasip ete versin bizge Maksim aka. Moskvada baldaram barlar, oşoga da bir pata alıp Moskvada ömür sıfırlarına barakat bergin, tapkan taşlarına barakat payız bergin, türlü bala kırsık apatlarını saktap, tapkanına barakat vergin Allah Teala. Allah. Şu 1 mayga daim Kudayım göz salgan, jakşınakay bir ıntımaqtуу jerge aylandırsın bundan arıdağı. Eli jurtubuzda tınçlık bolsun. Oşan içinde şu rayonumuzda, oblus, Kırgızstanda jakşılıklar bolsun. Oşa Maksim aka da kança aytsak azlık kılar şu alыс жуукта жүрген balдар kızlarımızga turabı. Oşolardan tapkan tutkары bir jakşılıkka buyursun. Daim oşakta oşolar tınç bolsun ha Maksim aka. Tosak kızlarına mı geldi mi? Maksim akam tınç bolsun Jorakıl aka gelin. Bu Maksim akam şu Futorubay jakşınakay dua verip jürüp Allah nasip eylesin. Azim aka, Acaka o kızlarga aligi klasaş kızlarına pata berip koygular. Bar bereli je şerde tur. Şerden berip koysun. Jirakow, silep koy, Jirakow. Ha. Mana şu yerda turuşat. Ana kızlarım turadi ekan Azim aka. Amin. Klastaş kızlarga barakat versin, koşqanlar menen koşaga barıp ne tilek kılamasa tilegin Allah Teala bergen bolsun Allah Teala yaxşı. Allah. Oşol güyevaldarga hem rahmat. Bizden qaysı jerde bolsa Maksim aka aytamında. Ben surap bolardan qaýerdansizlar? 1 mayda. 1 mayda kızlardan gelebiledi. Her kaçan ıntımaqta oluşunda jakşı yerge kuygan insan baldalık. Allah aytkanız kelsin. Bunday
birinci maydın baldarına kız bereli degenler hem köp da. Şunday boluş gerek adamlar özü. Ha, rahmat ağa, tinch boling. Birinci maydın baldarı kança jakşı bolsaňar biz süýünebиz baldar. Rahmat sizlerge. Ötkül ağa, turg ötkül. Uyga gideberesiz.